informatics, nkwigedi bali ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security, na wego na network system administration. Asinsema ya electrical and electronic engineering, nkwigedi bali electrical installation, na wego electrical engineering. Asinsema ya cosmetology, nkwigedi bali hairdressing. Wigo mbabwate fashion design, ase hospitality and tourism, ngwigedi bale food production yani cookery, na Wigo food and beverage production. Wigo mbabwate course ya driving, kochasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi, e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batajeti universities. Acha teyo babere isiko ekiagara woni gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakano bali kibese ne serikali wetera the government scholarship, nkwaye go bali loan cyo gosoma wetera help higher education loans board. Nechibese cy'umwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ecy'umwana gutumia kumenye school ubulendagera na gwakane se nyomba komenya. Egento kende abana nkwaye bali constituency bursaries and even county government bursaries. Echyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo. We are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba. Egende getangania tabiri mwana ndo bwense gocha Kitutu Masaba we bursary in full inta abana baito January nitekinega ndereta abana bali bagoso school January mwakaribishirwe ndogenderete na intake na application tinchigenderete asamange nabo ukubatalira ase school yiga kose obakirisi ni gutrasa kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Omwaka nyiro kabiri mwaka bw'ekirugwe na 2025 no mwaka nekyonga chinsa ibere ase enche chinsa nye ase enche iyo boikerano njeni ngongoro kwaro ni ototo nyangiri tokubwaterana nere Wilson Makoli kurwa sensemo yebi manyirerio na mwanjo muligelie kyonga chinsa nyeni gotoko cha kalimolio ka kurwa chinsemo chiangenyi imeyegwari ya manyarero ebunge ya Kitutu cha North County ya Kisii ase ababwatani aho anamona bagambi go saba chief bakurawa na Nicholas Arita banyaka bakura chingwana ase skuru ya itibo osio broso ya itibo yokorwa amaigerio igoro ya mangana yokoraria obube bogosarwa ko mwana omonyaruka ibikore ibyo niko bire mu minjane lijiko na niko bigendete kugikirirwa muno na nige kirenga binyaraka babigosirigwa kigima banago tumanye muri kito Daniel Ontere.
Asetaro ya chakirasi chabisi chomogambi we location ya Ng'enyi Nicholas Arita asensemo ya Bobaracho imeye ward ya Munyero kitutu cha Chenauthasi county ya Kisii yerengete kurwane segi nebikole bigosarwa ku mwana mwisike hasa Rugongo rwa Gusii nigo yagendeliwa gwikase skuru y'uboroso ya Itibo nechenga kecho okwanira egati yale abeire gakoenekigwa kugwatekana n'umurobelio iga okani tore abana injimba sara abana kinyaroka sengejere mbaminja yeri chikoria serikali yeito ya Kenya abantu genderete gwetera abatureti baito n'abantu koko turigerelinga mechina ande uri orakora magosa iyo gosara omwana aimukiri watua bakubaterana nabo bwatani bande nigo chinga kecho bakwanira ubube bogocha ubwatekana nebikole biga bigosarwa ku mwana mwiseke ubube bateba bwaetirwe ne chinga ke nabole mamincha nerichi kaiga Kenya abangina bakale nabagaka nigo bagoserete abana babasugutamanya esengenjo konyora seminjiracha abana babono basomire nabayibuli babono igamba somete emekieri eserege tundugusikeri bakobutora igari yega chete sengenjo gasteyo omoiboli nkoimokiara abana bananyore mbatatu emekieri narego chikokonya abana bali ba paransinda egere ngina takuka bayimogeti bono sengenjo mba manyete igo bare konacha batuguta yagerire tobwata abayiboli abange bakobarwa ekere bakonyora abana mogende nyagitari rero noko baruguka eto tagete koegerera abana baito bakine buna bari asense mwende esegeto nigo yarwegwa gocha sabwatani ao nige kolege tindi gocha sebalia barachi gotoka bakoibwaterania ase bikolebi buna mbachiko imukeregwa egetambo kerege tindi kerichiko baiboli igo bako gujisemi kyagara gusiye ito buna torocha abane bakwaruka barabakesana mbara ike miaka bara iseko etenenera bate benki babwante gokora umwana nabakwaruki ubwate miaka 5 nonya 5 nomo igo tugukwana na baibuli twabwa chisemi batwaro gonchoreria yani attitude change yo kubana ande bamwanga bono ngo nkore nkwegerera turu mwana yo mwiseke umwana ogagokina bwenyora kare ase encherengia atanyare gochi kwarukiwa kose gosarwa ekiagera omoibori nanyorete chisemi agaonchore birengereri aganchera nanga umwana oyo goika amotange kurwase amwegerere kurwase okwaruka ngruboterege tosene kiagatembe kurega kitutu cha North Meye county ya Kisii literane ngruko Daniel Untiri Omokonyi bomugavana gwe county ya Kisii Musikeli Jobebo nigaruro kubolia gochia seba na inchi ibe county ya Kisii kogendera kumubwatesia omugavana gwe county ya Kisii Musike Paul Simbarati eli kogendera gwikirania hamagendero na gukora mirimo yaya gwikiranwa se county yo Musike Bebo nigari gukwana yo ase omoyiga mo bwebirero himiye bunge yere balchache aswaga ene kibuna eromanyina nigagendera tekoba magiga yo mugavana Paul Simbarati Kundo muiwa iliyekeli kiwa mwana godone gino. Kiwa mwana godone gino. Mwana wate gake iliyekeli kulile gino mwulinde lesie. Wante mwulinde. Kemuno modepiti gavana gondo mukanyeku na ende manyetengo mugambi kwa kukutukekerwa na ende mugambi kwa kukuri. Ikiwa nino munyaliba hadia ikiwa kalasa nale miaka yaye nero nyora ikumi. Peko bobiyango mwontonde ate mwene ngatiate getupanyora ugetutu akere ikomi nundanyo le ikomi n'umunyari bahari arende ikomi torenta political hate yani obobisa bwa siasa amangana tigaho sikuya agwenere abe okune ko gosemeri kwa kinimba rero kwege nari ase serikali na mono umunyari bahari tebasikwe bono na matukonsi kabere serikali yakore yakorire ni madina magana igaga ko de la twata ke ko na ngane nare ko tebanga abana bali bayisi dibaga mwa bale jinga ba Yesu ngaba na biasi yabe na biasi biya ke ya korwalia ngabira kene ko korutega tikabira kamuranje abana tigabaga Yesu mwanyi ugosi bona mabere gati biasi biya kebia none bari ko nyumba ile magoro makewono korera na bana wale mbona wake esa jangu ero bya goseribu nda bantu wabege soke correct
ngakimwase kaya ngina asa dise ngene ko mamega rende ngera abana basome ankyo obugima bwo kwenere obugima bwo buri busi bari kunganjira ndiko jekondo muigo ino ukona simbega asibuya ngo mwata kandi atejo ya sesimba tingo kora munne bindu biwata bakorwa imosike nere kai karmo ko kuramboro ko buru busia kare ko tebanga inu moye ko twale ki ko baba aba ngo nangati uikire. That is what we call politics. Na re bigotero ko na bomiga ke bono mwanto muigwa amigo na re mo goro ko shibi ko emotion jebura na tenga ro mwano na de wenga mo sina tenga ta ko neka ya ka tenga kale na mo tenga na mo cha bono ikyo ne ya bura jira ro goro o ba so ta jira mate no de tontuma. Mwanjo muligere to gotigana nayo mo MCA ward ya Masige West Mosike Jacob Agaka ibigore omokonyi bo monogeri ase ebunge ye county ya Kisii ningabo edie abantu kwenda kwelikia asabonge bana abakishikura munenjera yo kuyaligania asabo cyari bonne abo mwaka bwo 2025 nebere Mosike Agaka nigale okwana yo ase umuyogo ya mubibirero ime ye ward ya West ya Masige West ebunge ya Basie county ya Kisii. Muna tugenda ko bamoiga anana tia abantu bagionse intumunegesa ko kyomo gusi enamba ya ito somo baroito etura abanga se namba tomanyete class baka America lakini yego ikenga kichikura muri kubwata ntagete ko basaba mubwate chikura tuigo tuara ka to ko ranya wana to ko ne chipara bono amangana ko nyore ngene ko serikali ya nene igakogana no mubaro bwa abantu ekere ko ekiri myaka 18 okubwate kebani kwa batire kabande kwa bate kura gora yoko muntu rubia paka nate bata mwisonde kana ngora machike buko ngaba subate bonsi pubanyu omiru ujakira 2022 mpaka bona 2027 onye kwa nyomiru kurseita Masige West wasokire wachire lakini tora akanero ngombe ekura Masige West waka womoni wede onye kwa nyomu kurseita muna bana ba mitora babu jesu olega wachire unanyamira bako mboyo wachure na nyambo kamba lakini mugako itara akora ifoti yo wakana ngombe agara Masige banyore ngombe yo ayabono 2027 ne ko yanyere ndarali inka erebye osero omubaro ito no yo mana sana anyo ukanyomera bokale njini ukanyomboruya aye sabari babo mugako wo motebi nganta tekona kora abantu bamito baigwetibuya abarina baigwetibuya ochichego jora to agere kura ndatora to mubaro kodeki ochiete to chikutanda ni waria sokari skugari etoroma ete almost 2-3 million patia saka yuka sumu barabu wakachikura etora basnini kamoranje onye wekire myaka 18 nyora libaga bwate kura ntagete ko basaba keto kwa na uchimotu amache kwa ntanda mangi sana almost kireke nyoba nyamura amache onye muri ko nyore water project ne to kubeka mate ga gari ya muchoge kubeka torege simasari ndia nyamongo kubeka torege kene tare ga gitu sabu inani aroraria amache atimpaka pakagaiga moisori Jumatatu na abikige simakende asako kebuko na ande gari nya bise mate dubata nata project to gori nya gitare moisonde aiganya chenge dubegeta machororo asako kukiasa iga dubegeta mache ntwaga chite birasi paka twegire to kwa bana mabere ebintu byose to gukora biko nyarekana onye Mwancho muligeria omenyi bekenyerokia bokayo imehia sublocation ya Ikobe location ya Bosamaro Church eme bunge ya West Mugirango county ya Nyamira niweso kina kwemununganiria asio kubarukubulendi kwanya kabakamentekana aschense mechio na ngubwatekana sebanya takaba koiberwa etuko gusengombe yamo yanya kabage koibwa rituko liego rosobo tuko bukira lero munago tumanya mulike tofati gari Desemba engombe nene liturwe ngombe ya nyore chimori ibere ne ya gatatu ya kanyora ngoikaiga asenka yomogaka Peni Nyabunga wekenyoro kya Bukayo gesiaga imeye ward ya Bosamaro ebunge ya West Mugirango abo baribirero maega yo kwiberwa engombe yabo obotuko bugokera rero nabantu batamanyiri tane ngor Peni Nyabunga ayo mukyo no yone naende kenyoreke atomengete nabantu baitu buya twana kokosana nonde mukina bongitete ndostie bita no muchio gitire buya
asta yo monta gwetera ebita birororo baigorete ebita bitatu paka bagaja kugira ase ng'ombe korara twaboka mambe twanyore ng'ombe yanyorete mori igoro irusie Kisumu obuibi obwabere bogenya kororokana boke bokega igekenyoro kyombe nchiarusi bwe sokoro moina mitenye yarire ande guchimaega bona twakuminga ng'ombe yanyorete mori igoro just yesterday morning nari ng'ombe yanyorete mori kromo ngina kuboka mambi anjete konyama cha muriro mambi anyekame onyora ng'ombe teyo nari twabwati twange ng'ombe yesoka iri guchiroche nando kora yari netugwe gari bona tukumitingo buibi bonga ibu arubu ajire bakekenyoro mari sabugati kubwatikana na gekorwo iki ky'obuibi bwe ng'ombe nigo boigo abanyakenyoro korwase ekenyoro ekio kiabokayo boigo bari birero maiga yebikorwa byokuborwa kwa borendi kororekana komentekana mono naije jusi na iberwe TV mu mutienyo December mwana kangore TV engiya sana ero butambi chibuti sano igo yalenge nyombo monta kamanya gocha akarusie TV akaje senkorara akarusia esimi enkaboka sana ngajikorigie esimi ritukoli ubutukobo kimaka bochimambi bojokimambi ngajikorigie rie TV nganyate iyo igo nkamanya ri chibu ngomonto ire esimi ana erode TV igo korueri onde nebirero timete karo kangukora naibona abai bakora abainka bona basimekire gaki bagocha bakabataka kuigora chinyomba chusiga mwana mbataka kuigora lakini tukeka kuigwango onyo mondo baigwire murango meini echabiya igoro bane yase bari kurwani yani okoranga abai barabwe bamenyete sikondu bona kere tore nyomba abai barabwe siko bare bona batorende chiwo jimane tutakari wakana bono nigo babwatukire gusaba kwabo uchase abagambi erio barangirie ebarasa erio bakwanire obokong'o oboiga bwobosaria obwo bwarorekanire komentekana mono ase ekenyoro ekio obosaria obo okororanga bwachakire mbwango iga muno omong'ina aikagote omong'ina ndatebaga ekero omonto oyo macha butukaga etanana lakini pati mzuri sepati mbaye kamobere CCTV kamera nchiro chikamubwata abantu bagakerio girinene abantu bagakura bagatama igorende naende rero nari twachire kororanga kene amaene wise korigerera bakororanga abantu mbara iga bagusigana kero kende abantu goja kuira chitugo muneje kurwa se ebisumu kibekire bono ntu twara gusabaiga goitera saba gambe baito mugambi ito asina oyo assistant chief ikopesa application ya mo chief ito chief matara barangeri borie barase nene ichichega igerinde torakwana igoro ya insecurity ya bere yo boibi naende tari eyo katorera chikoba enganero ya bentanga ngose chikobe yo moerio ekora twaroringa chinga kije bono bachiachakine ndiche igore hingo reporter getembe kurase kinyore keiga kiabukayo gesiaga iyegotoka imeye sublocation ya Ikobe location ya Busamaro chache county ya Nyamira Nchefatigad Isemba Mwancho muri gira gotoka no mutumo kwa mukego togwera ntuma yagendera kusinya kwa tokogendera na mangi mye kionga chinsa inye goto speko chale Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwegeli bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism nkwegeli bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka alimo ng'oni Kitutu Masaba North Sub-County Kitutu Masaba Constituency Nyamira County abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batajeti universities acha teyo babere isiko ekiagera
wone gase kitutu masaba ntobwate chikose zichene kono chububundi chonsi abana ngwakana bali chibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye gubali chiloni chiogo soma wetera help higher education loans board ne chibese chumwana nkwaye wale chirichi tutokoroka out of pocket echumwana gutumia kumenye skuru gulendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye gubali chi constituency bursaries and even county government bursaries echio applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo kitutu masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha kitutu masaba egende getangania atabiri mwana ndo gwense gocha kitutu masaba wekagwe bursary in full inta abana baito January nitekinega abana bali bakoze school January mwakaribishwe ndogenderete na intake na application sinchigenderete asamange nabo okubatalira ase skuri yiga kusi obakirisi migutara sinamba cyabo 0743480999 kusi 0782490068. Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imemo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwigoroke gima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari iri nikemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo Boigo enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria marwaire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao nabonta getogotanga senyagitari ya itoni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka so umuntu bweke songo nga full body check up igonda getogotanga nigo tokorigere likorwa so motwe paka maguru inse twarigere the internal organs cha uchons pina kichigo function tokonyora chiri cha cell function abnormal twako amariogo amarwaire bakorwaria ngamona diabetes gose oborwaire bwe sukari high blood pressure oborwaire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oborwaire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies, cancer. Nonya no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbwa nto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire yemeki mekirie tichete emekingo tichere ya chikorento bokongwa senkoro igonga marwe marioga ali yago tichore meki gusako igore meki yagera manyinga tarabiya nto nyabwate nto bwata marioga ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bolito korokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na rororo nkoligere litole nonya na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire andamange na inda marioga ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ali tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere ni USA na inde nkorustora marioga anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India
na yande nigo tukunyarusi China. Asa mange bakire simi ase namba 0717176383. HK International Medical Center. Your health is your wealth. Na mwanjo mulige karibu sensema ya kabiri ya mangana maya ya kionga chinsa inye. Umujumbe webunge ya West Mugirango musike wa Kigli Steve Mugaka nigawa kerige tambukero gie kigambiro gie apili kutugutirare ekerengereryo gyokorusi gwa gwikiganja kia NGCDF kubwatikana no kuna choko musike Mugaka nigawa ene kiribuna nigago chikogenderera kutumika kiganje kyobuya elyo gwikiraniria abamenyi bebunge ya West Mugirango amagendero musike wa Kigli Steve Mugaka nigaro ya mobo bobo wakili bali batenete ansemo kugerera ikiganje kyo ase igosebosyo bwekigambiro ikirangambiro gya pili igorero gya kanire buna ugutinyiwa wa CDF ngoko nyarekana na gotebanga kiganje gya CDF nkeri mamincha ye katiba buna konye ikoti ya igoro gose ya ikoti konye ya tebire tegito wakira ababunge n'abawakili kurubunga ngambi yamono asugutenana na committee ya Justice and Legal Affairs Committee ukana ngabestia banyene cy'abantu ba Kenya through CDF nchiriko itwa twarorire ase ekoti ya tebire ngabinto gete na section gete nchiko ikerana especially iliyo whatever unaba manager bali kuona kurusu bororo ekero gipindi cy'umujumbe kyarire iye kworokinga ikuba kubewe contract ire mamincha na machika Kenya igo twarorire buna togukia gucenkia lichiko ekero lyo likiruwe bune manager ali kunemermo yaye tali nga nere ne chikura kuri buno bachumbe tukuriya oko akosoki ukuru obisi ekerege pindi cy'umujumbe kyarire igo ntagete gwakira mbiya mono ase kambere kanene na gotebya abantu bana ba West Mugirango nga liritwara gokolega ya CDF tumanyete nga ikigambiro yeitire CDF umwakoyo noruliko bobwo moelio ono CDF noira igo boni birasi biritwara osiri kisukuru kiritwara osiri emiradi ilions twakoleze ya CDF asemia na mwanjo murigeria mukwanyi bumurai bwekiama kia goso mukwanyi bumurai munne bwekiama kia Jubilee musike Dr. Freddy Okeng Matiang'i nigagendere ko mache serikali aso gutekerania merobiri yabo bune bwendete musike Matiang'i nigare ko na igachinsemo cia Murang'a muno bunge ya Kigumo sanya kabaka gwikirana umwiga abwebirero obwo onyagosire bwa mamu mwabo umujumba mukoro wa bunge ya Kigumo musike Jamrek Kamau. Yale mambo tunaona mengine ni aibu ya ajabu. Na mimi nafikiria moderator, thank you for your sermon. Umesema kuhusu unafiki, hypocrisy. Tumekuwa kama center ya unafiki hapa Kenya, especially in the management of government affairs. My brother the minister could not stand the heat, so he has left. Ukweli ni huo unajulikana. Sasa kanisa ndio ilikuwa mahali watu wanajificha. So wanabeba sadaka kwa gunia na mamilioni kupeleka kwa kanisa, lakini hakuna utu. Their heart ni roho ya unyama, au vitendo wanafanya ni unyama. Unakombea hii mambo ya unafiki, unabeba sadaka na gunia, lakini yale unayoyafanya. Mimi si mhubiri na sitaki kujifanya hapa eti ninajua Biblia sana kama watu wengine wanajifanya, lakini I know somewhere in the Bible somewhere inasema by their works you shall know them. Vitendo, yale mambo ambayo wanafanya, si mambo tunazungumza hapa tukiwa na microphone na nyimbo tunaimba hapa na mambo kama hayo. Vitendo, hao ambao wanatuimbia nyimbo na kutuambia mambo, mnaona vitendo yao vile nyinyi mnaona hizo vitendo. Inaomba wananchi, wakati umefika wa kuamua vile tutakavyoendelea mbele kama nchi.
mutafakari na mufikirie haya. We have an opportunity in a lifetime, in a generation. The generations that come after us are going to ask us a question. What did you do? Na mwancho muligere ligokorera mwakwanya bamurai bwense omoske Dr. omoske Professor Kithure Kindiki nigagendere ko machia igatia abana siasa sagotabana niko babiri bagutumeka abasaye bobe rende esanya ka bakwegerera serikali kura no murai bwense omoske William Samoei Ruto sagotabana yaro niko yaruri bagagochiesa abasaye kwegendereria omoske Kindiki ni alikuwa negatinza machia Mombasa chingakie serikali gandete koena na chibesa chia nyota gochiesa abasaye aiboro bedio nyaka bokura wa amono murai bwense omoske Dr. William Samoei Ruto. Many politicians are using young people as goons and hecklers. Watu wa kupiga makelele. Ni kweli si kweli? Ati upewe shilingi 100, 200 uende ukapige kelele ya kusifu mwanasiasa mmoja na kupigia kelele mwanasiasa mwingine. Wengine wametumia vijana wa Kenya kwa muda mrefu kama mabloggers wa kwenda kule mitandaoni kuwasifu hata kama hakuna kazi wanafanya. Ni kweli si kweli? Wengine wanaona vijana wa Kenya kama watu wa kuwapigia kura ndio wakuwe waheshimiwa na wakuwe marais na wakuwe viongozi. Many leaders have been using the young people of Kenya as goons, as hecklers, as bloggers, as voters. But President William Ruto has decided this government will use the young people not to heckle our political opponents, not to fight our political battles, but the young people will be provided with empowerment so that they can do business, get opportunities for income to help themselves and their families. Rais Ruto ni fire si fire. Rais Ruto aendelea si endelee. That is the difference between us and our competitors. Mwancho muligere ligoikira bono tokolera mana mayeke onga chinsenye magoroba ya lero litukeliga ya lero ya echuma nche nigongoro kwa ni toto nyangiri nigoto gwaterana Wilson Makoli kuransema imenyelio nawe kuransema ya transmission igakoro kwa Mike Willis kende gotora bulubya imiyaga Tembe TV kengo kya mungusi bayigotwara botkobya. Magaka ninjo, ninjo ya Tembe, ninjo dorome, manana mazi, bagina ninjo. Umugusi agateba iga. Wetogo samurai kwikoronya nguru kya muntu kya botenya. Wetogo samurai kwikoronya baranga na wetogosa kono wake wetogo samurai kwikoronya jinguru kya muntu kya botenya data. Ngero wetogosera. Wetogosera. Nabera abana mwako ryo nkabo nahora n'umuntu ubiye rero no kwerera abandi abunyenje gute nabora abo murai uko no wetogosa kona weyakekerege na gukora wetogosa murai na wikoronya ngurukya muntu taze cyabata ina mangano umuntu wataye wetogosa murai wikoronya ngurukya muntu cyabatenya Magaka ninjo, ninjo ya Tembe, ninjo dorome, manana mazi, bagina ninjo. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeri bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering
engineering na wigo water engineering ase ensemo ya computing and informatics ngwigedi bali ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration ase ensemo ya electrical and electronic engineering ngwigedi bali electrical installation na wigo electrical engineering ase ensemo ya cosmetology ngwigedi bali hairdressing wigo mbabwate fashion design ase hospitality and tourism ngwigedi bali food production yani cookery na wigo food and beverage production wigo mbabwate course ya driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka alimo Ng'oni Kitutu Masaba North Sub-County Kitutu Masaba Constituency Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera woni gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship ngwaye go bali chiloni cyogo soma wetera HELB Higher Education Loans Board nekibese cy'umwana ngwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ecy'umwana gutumia kumenye school ubulendagera na gwakane se nyumba komenya egento kende abana ngwaye go bali constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications kirororo n'ababunge unabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri ngo mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba wekawe bursary in full inta abana baito January intake ngendereta abana bali bakoze school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kusi obakirisi migutira sikiramba cyabo 0743480999 kusi 0782490068. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate imishangirikano ya gisiasha amatanga Chinyangi Chipafde mesangirikano y'ekikanisa